Kasnginyo bud nakabenta ke election Khasil Saturmos District Council KHDC Bajantail Saturmos District Council JHDC haka arpoi terik rumpang arjar pusan ka khubor ka bayolum kalong bana JHDC uba seibor lang shadap ukertong kan National People's Party NPP loyo ban khore ya jingjob na kan Narwan constituency. Ini tahu kan iga jingjob yang malnya kesini ini orang nongtong penpau dia seorang wakro yublai pada orang ni ikut play nado UDC atau play belumnya jing tahu kan iga election buat dia itu ni bisa waro buat ya kipai ba nong kersan kamtam kiwa nong kersan kiwa menyayong udah ya kersan dok yap dok indingan penjob emrom ngah ni kesini tengah skema bokre cita mah le bentayong pi pai ba waro ki nong kersan kiwa menyayong kuble cibun kuble cijar mo kiwa Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishab plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yeki. Balehi bana kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Kan nutrition bakam bhag kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya